Kubelaya pi baro kani kadai ke Darshan Meghalaya bagi penyang subhai pi baro sya katup kubor mentaga janmir syaban pai ki kubor ki babnia ini petchua ya ki mat bakongsan Penlong u Menteri Rangba ukan rat sangma ya gejing angnut ke kenhuan tem ke Eastern Brookband Dawa uba Ricky AJ Sengkon ban kentop ya kaktian Khasi haka kernet bapra jong kariti senchari. Penlong jingalang u MLA kanong po uba Meral Bons im bat ki he katanat kakot kakia. Ya kendu u MLA kanong po uba Meral Bons im ya Menteri Rangba u konrat sangma bat kentu ban bu hakmat ya kesurok nanong po sya umdan. Bat Pak Jingtho u MP uba Ricky AJ Sengkon sya Menteri Katanat Road Transport and Highways ka Sarkar Pedeng. Ki khubor ki babnia u Menteri Rangba gejala u konrat sangma hene kasngi ulala ban pen urlong ya kijing angnut jong ka wei ka ken hun tem jong ki briu ki baduna haki department balatip kum ka Eastern Brookband da ka basam da ki ter tem shaki kani ka ken hun tem ka ken thup ya sawngot ki nong tem ki bala pau bha haki rensan ka put ka tem ha gejala Wat hapadeng gijing ki babun. La IT ya ki ter shaki dekat kani ka ken hun ha gijing yalang ka bala long ha ka yingsa jong u Menteri Rangba. Even though it was meant to do exactly what it is doing now. MP na kaseng VPP ubadang syudap syak jiet shen uba Ricky AJ Sengkon. Haka jingkren jeng u halok sabha ula dawa ban kentop ya ka ketien Khasi haka kernet ka bapra jong kariti senchari. Namar ba kadai ka cat ketien ka bariu spa ka badon ya ka history ka balarim. Uba Ricky Sengkon haga jingalang jingkren jong u henen kamiet ula ong ba ukwa ban yo ya kata kasngi ha ka babaro ken sayo sngow ya u ba Ukren ha ka ketien Khasi halok sabha. My people, especially when we talk of culture, language is one of the important elements. For many years we've been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. I hope with the support of members that one day, just like while I was sitting here, from day one, hearing our friends speaking their own language, how I wish that one day, very soon, that you will also get to hear the language that I speak, the Khasi language. U MLA kanong po constituency uba Meral Bons im ula penlong ya kecingyalang bat ki he katanat kakot kakya henen kasngi habakren sekilat pathai kubor hadian kecingyalang ula ong baha kani kecingyalang layathir halor kecing kentiu kerdan ya ka sub center sya ka primary health center badru banthau ya ki sub center hakiwe ki shnong Shushu ula ong ba ula ra ya kamat ban pentikna ba kani kecing ai jing mut jong kecing kentiu kerdan ya ka shaken sub center sya ka PHC ansala ban sedang ha kani ka snem mang tingka with regards to few concern with the department within Port Constituency and the district as a whole. The first point where we had a review meeting is with regard to the increase of infrastructure and the upgradation of various sub-center to PHC. Point number one is that we have reviewed that the upgradation of Umshaken sub-center to PHC should be taken on a priority mode. U MLA kanong po constituency uba Meral Bons im henen kasi ulaya kendu ya Menteri Rangba gejala u konrat sangma hakaba ula kentu ban kentup ya kasurok nong po umdan bat banbu ya ka hakmat
Uba meralbon ulaong ba ukmi lenti ba unla ban sedang kam kloy ya kekam. Syuk-syuk ulaong ba ukonrat sangma ula kular ban sedang nok syen ya kekam. Hakawat beningkong cong kesurok na nong po sya umden labai tengka da ketenat dona ha kejing mang kabasan po art kulur kendai pupralak tengka. San Ndri haga perthei dan kejing ya kenan bagi orang kadon kam yang aku menomik mat dengan budin tagadau pada sing kalau kenduk hi na kebenta ban penting kena ban planning kende haga top priority list kende for NEC na NEC kertel for Ministry of Donor ban yo ya kejing menjur ban yo yang jepemang tengka kum balamang kata kalong san puar klur kendai pupralak kandri wajar na kebenta kene ka fast part kene arko kilometer kene intermediate lane nanong po somden. Commissioner but Secretary Jangka Revenue and Disaster Management Sanjay Goyal ula pentip sya Menteri Rangba Kejela Konrad Sangma henen kesngi bagi la penlong ya kecingyalang ha kaba kejela keladep ban penkre lada cia kijing tua kendau bat kijing ucor ha kani ka ayam liur. Habakren Shekilat Pathai Kubor Ugoyal Ulaong Bakatanat State Disaster Management Kalalong Kabalapan Kre Hakaba Kaladon Kecingya Peliu Jingmut Baman Lakapor Bat Ki Deputy Commissioner Ki Badai Ki Shong Konor Halaki Jong Ki District Disaster Management. On the issues of the forthcoming monsoons, which is this monsoon. So we are all prepared. It was a detailed meeting held by all the departmental heads of critical departments like forest, PWD, PHE, health. So all those departments which are relevant in terms of the relief operations as well as in terms of taking any activity which relates to either the blockade of the road or any other such event. Ikong Pinky Maring ibala job yakana Mrs. World Peace and Beautiful Skin. Haka Season 2 Changka Mrs. World International Hajar Apusau Kabalalong Haklama Gurgaon Hau Benai Bladeb Lapadiang Burom Ye da Kakur Maring Bat Kiparalok Chang I Haba Ilapoi Hakakat Lingsun Luk Priya Kopinat Borduloi International Airport Guwahati Ila Longru Inong Job Beningkong Changka Miss Meghalaya Haus Nem Kat Kendai Pupra Hakani Kalimpung Kiladon Hadu Sanspa Ngut Kibalai Shimbenta Kabalalong Halila Hotels and Resorts Bat Balapan Yai da Kaglama Gurgaon. Kadok kapor audition terhadap manta lagi lo lawan kakak na anu kami ingopin and kanu ko competition ko ngan balik ngasih level na dulu pemensim the message kalong very short but if you don't kanu ke jingmu ke jing em jongki what you pandai no kanu ke jingmu jongki kanu ke dream jongki ya le kunu bapin penlong true ya kanu ke dream jongki kanu ke jing cost new jongki. Menteri Katanat Animal Husbandry but Veterinary uba ALHEC henen kasi ula pentip basyan en satay ya ka Veterinary Hospital ka Basyongdor lai puar kulur tingka ha apa Shillong ha kani ka hospital kimrat paper kan sayo ya ka jing sumar entai ya kani ka project ha po ka PM Divine project ya ka ba la pediang da ka state level empowered committee la dep pen create ya ka DPR jang kani ka project bat la pediang ru da ka state level empowered committee Kamdon kanu gajing hakabaya day bat kejaka namar bakatanat veterinary kaladon la kajong gajaka ha nyomer. Already clear, I think the state level empower committee, SLEC empower committee, and a scheme will be proposed from the PM Divine. Once all the formality is completed from the state government, from the planning, and we are going to pursue with the PM Divine Prime Minister Office to get the sanction through for the phase 1, that is for the 32 CR. Kacing hab slap bakrem sange kabala pentua ya ke kendau kabala kta ya ki district ha gejala
Henry dan bok ba kam syamladon kanu gejing mensau haduk mentah. Kat kum ketelong kubor kaladon kecing tua kendau haki babuan ki jaka hari lum garu. Ki jaka ki balasyak ta ki kentup ya kesurok natura sya ISBT harongkon kaladon ru kecing tua kendau hakawa rongkai. Kaladon ru kecing tua kendau hatak taki bat baina para hakasurok na beta sing sya melem ha ampati. Kum kalat cingada ki bor distrik kelakang ya gejing yat ki kali ha kani kesurong. UMP Nasional uba Ricky AJ Sengkon henen kesengi ulapa da kecing tho sya Menteri Ketanat Road Transport and Highways Nitin J Ram Katkari bat ula kerpat yu ba unle AA bat ban shim mikilat kilenti ha kaban penbha ya kesurok ba National Highway 6 ha gejala. Ki nong shong shnong chong ke shnong mau yong rengkat bat ki nong yalam shnong hen negasi ke ya lum lang ha office chong usab divisional officer PWD nong po division ban pen pau ya kejing persya halor kejing penjot ya kesurok da u kontraktor ubala sya thung ban te ya kejakai lekai ha ke shnong paham ber them ha po kejing alam urang ba shnong uba Matius Maring ki nong yalam shnong bala senran lang da ki nong shong shnong kilai kendu ya SDU Katanat PWD nong po division uba Maring ula pentip syakilat pathai kubor ba kejing mi na kani kejing yalang kalong kababha ha kaba USDU ula kular ya kinong shnong baken sapen bahapat ya kesurok kepala jon kalau long kebangi kedon ke limit kebangi kinong shnong gimla su Puan ngelawan sang nega pes ngele kendur ya USDO yang PWD nopo bat UGI ngele kren merdor kat baik ba ha kene kesi bat na kaliang jong ka department PWD SDO lokular man pun bah merdor ya kene surok kini kiji bang ngelamat haka JNT jongi ki sinomoyo bejimun Hakawe kecing jia henen kesngi ki pulit kanot karu hills kilayo ban kem ya laingut kinong penkhen an ki badon kti hagi kamluti ha kaput jong ka Assam Meghalaya la kem ya u Sunil Buru uturti Basumatri bat u Sahadif Basumatri halor kecing persang jengki ban luti prapau hajar tengka kapisa ka mobile phone bat kiwe ki mar baramdor na uwe ubriu namar kecing twet ka bajur jengki pulit Assam bat Meghalaya lala ban kem ya laingut bat ka kali arshaka bala pendan kam ban le ya kani ka kam paman ki pulit kanot karu hills ki dang yai persang ban kem ya kiwe ki badon kti ha kani kecing jia mentangin pet ya kecing long ching man kasun beneng hanong ba shalong kecing shit kalong arpolai point iwe degree Celsius bat kecing kreat kalong khanyo point iwe degree Celsius kecing sngam ka hau kalong shispa na ka shispa men step bat nyo phung riu na ka shispa jan mit kecing hap slap kalong sun point saw millimeter kala bandon kecing hap slap bat kecing tiet uperthat haki babuan kicaka Syuaban poi syaka bakut jong ketup kubor ngini pet biang sasisien yakimat bakongsan. Dan urlong Menteri Rangba Konrad Sangma ya gejing angnuat ke kenhun tem ke Eastern Brookban. Dawa uba Ricky AJ Sengkon ban kentup ya kaktian Khasi ha ke kernet bapra jong kariti sensyari. Penlong jingalang UMLA kanong po uba Mineral Bonds bat ki he ketanat kakot kekia. Ya kendu UMLA kanong po uba Mineral Bonds ya Menteri Rangba Konrad Sangma bat kentu banbu hakmat ya kesurok na nong po sya umden. Bat Pak Cingto UMP uba Ricky AJ Sengkon sya Menteri Ketanat Road Transport and Highways kasorkar pedeng. Di paralog katungila poisya kabakut jong katup kubor jengi mentaga janmiat haduk bangin daya syembiang bat pila syai kesingi kublai pi barot.
address to the joint sitting of both the houses. Taking a dig at the opposition, the Prime Minister said he can understand their pain, as despite spreading misinformation, they had to face crushing